Dobar dan, dragi moji. Evo jedan prelijepi dan ovdje u Cranbourneu i sada jedno malo iznenađenje. Ovo je naručen snimak specijalno za Ameriku, za našeg Reufa, a može i Miralema koji se nalazi u Odžaku. Evo, nalazimo se pred kućom Aske Behadžića zvanog Ruda iz Begluka. Pa da vam pokažem dio ambijenta za njegove prijatelje, znači Reufa u Americi. Evo kako vidiš, dragi Reufe, nalazimo se pred kućom našeg Aske. Malo da ti pokažem sam ambijent. Danas je pretoplo, evo ulazimo ovdje u avliju, jel? Da vidimo gdje se nalazimo. Evo ulaz u avliju, evo Askina mala limuzinca ovdje, jel? Da vidite, a evo nam prelijepo dvorište. Prelijepo dvorište, jeli, ovo je nova kuća koju je naš Asko kupio prije par mjeseci, pa da pogledamo taj dio ambijenta, jel? A evo tu smo pod ovim šedom se nalazimo i prva naša poslijepodnevna kafa. Dobar dan. Dobar dan, evo ja sam došao da malo film bacimo za Reufu u Ameriku, jel tako, i u Odžak. Evo, Asko hoće da pozdravi, izvolite Asko. Mog Miralema u Derventi i u Odžaku. I u Odžaku. A Reufa mog, žao mi je što mu je Hanuma odšla, vraća se ona po... Pa ja mislim, da, pa ima treba, za Reufu nije problem, Reufu nikad nije bilo problem trebe. Šta vi mislite uvijek skrećati tim treba? Evo, došli kod Aske našeg, Asko je nama bio garant, meni i Jasmin, koji smo već ovdje 7 godina, kod došli malo kod njih u goste da obiđemo, malo Asko ima problema, malo s kičmom, bit će bolje ako Bog da. Malo se previše na tezu, kaže, pa kičmom otišla. Evo vidite kako prva jutarnja kafa. Mi se izvinjavamo, gospođi, prva, pa tako je, podnevna. Evo ovako, ko nam je skuhao kafu i zahvaljujem se puno na ovoj kafe. Pa šerifa, normalno da šerifa. Eto, dragi Asko, pozdravio se Reufa, a i ti Reufe sada napravi neku fotografiju ili neki film za svog Asku, a i ti možeš iz Odžaka, jel tako? Pozdravi od mene tamo iz Luisa, jel u Luisu? Ja ne znam gdje se Reuf nalazi. Ne znam tačno. Dobro, eto, dragi Reufe, pa pozdravi svu našu zemljsku raju. Damira, tam je u Damiru Švedskom. Damira, je. A, u Švedskoj, tako. Eto, za sada ovoliko, specijalno za Ublehe iz Cranbournea od našeg Aske. Prijatno.